Сыны қаншаға қоясыз? Басы жантылы жөндеулі қоямын. Мен аны нанталақ адам білесің ба. Ой. Ақшасын 250 мың. Камера аз ма? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Qimmatli ko'ruvchilar. Vaqtdan zo'ri kelatadi, buyursa. Ulog'i yaxshi deydi. Hozir ma'lumotni bir chetdan olamiz. Like'dan bosamiz do'stlar. Kanalga qattiqlaymiz. Mana shu yerga to'xtatchu. Atın görünüşü. Öte joğun atı ekan bu. Göçmer. Atesi canında durat. Suyun akabız. Qanday suyun aka yaxshi mı? Qanday solta yaxshi bilan turadi. Yaxshi. Bu ko'rinbay ketdingiz go. Jurum qamishsaki. Yaxshi. Bu жаңа ат bu suyun aka. Жаңа аты qan bu. Soltadan. Geldi qan. Tüyü qo'chqaradan aka. Tüyü qo'chqardan. Yaşı 5 asıydan turadi. 5 asıy. Kecha ular qapardilar qan. Ularga yaxshi ekan. Tekshirib qo'ydingiz. Tekshirib qo'ydim. O'zi ulog'i yaxshi deb keldi o'zi. Ulog'i yaxshi deb keldi. Ular qattu bog'da avoni chaldan oldim. Oqsoqol kishidan keldi va? Qattu baqdan ekan. O anna. Qattu bog'ib qo'yib turib. Hozir bizne suvsin keltirib, xudo xolasa. Kecha aparib bir aralatib qo'ydim. Yaxshi ekan. O'zi bunday tekshirib öyle aldingizmi, yo isheni öyle aldingizmi? İşeni öyle aldım avama. İşeni öyle aldım avama. Nari bastırıp çıkam. Gözleri çekir ekan. Çekil. Mana. Biçiminde söz yok ekan. Buyursa, ulağına cevap beresiz xayrli. Xudo xolasa, Endi tekshirdingizda. Salib ko'rdik yaxshi. Hozir biroq suv ichish kerakda, bu qattiq baqdan ekan. Avam aytadi, jeyli turadi. Yengen adam yo'q, salda Rossiyada keyin dedi. 5 asıy bolsa bu uyerda жүргөн bekan? Uyerda жүргөн балдары чоңоюп көргөздү балдарынан да. Bunun балдары бар экен, өзүнө окшош бир эките. Жакшы. Bu колго мүнөзү кандай экен? Колго жоош экен. Жоош. Şu bala менен карайт. Жоош. Буту колун карматкандары сон. Буту колунда эч кандай дефект жокпу? Жок, дефект жок. Буту кол таптı. Кичине суу ичкен экен. Агыда турган экен. Boyun tart gördünüz mü? Kança çırat Boyun ekan? tartmadım ben. Ben 1.55 çamalaptım özüm. 1.55 vardı at çoğunu. Joğun ekan. Şul жерде nar koy berse ama bir çurkatçı. Gitti canlar. Beri daha koy ver. Ama o nar жақтан turup tartayın desem kar көп ekan, butqa kirip ketadi. Pavarottарын көрсетші секін шыл жерден. Tarbiyası semiz bolsa dağı жақшы ekan ha? Özü kurç okşaydı ha? Жақшы. Ne su çıkıyor, tölge bağıda tuttuğundan tatlılar tutuyor. Жақшы. Bu basını қаншаға қоясыз? Bası jantılы жөндеулі қоямын. Мен аны нанталақ адам білесің ба. Ой. Ақшасын 250 мың. 250 мың достар. Atı sırada tekerentip көрсетейін. 250 мың сом. Қандай қалада çıktı? Қараңыздар. Аттың пычымы еме. Өте күшті екен. Көрініші, бұты қолы. Buyursa 5 kişi onda oturat dostlar. Koy ver. $250 som dostlar. Maşallah göstereyim. Zorcuk ekan. Mına suyun akadın ikinci atı keladi dostlar. Жаңағы атақты тұлпар түз баласы дейді. Hazır malumatını жеткіребіз азыр. Buyursa мындан биринчи чыккан аты дагы өтө ишеничтүү ат экен. Бул дагы жакшы деп атат.
Сүйін ака, Ооба. бұл ошондо тулпардын баласы бу, түз баласы. Тулпардын түз баласы болгон. Муну Караматтан Жолдош деген заман алдым. Улакчы. Улакчы, Жолдош балбандан ба? Жолдош болгондон алдым. Караматтан келиптир да? Караматтан келди Кудай кааласа. Жашы жаңасы. 4 жаш. 4 жаш. Кече бизде бу жерде улак болду. Улагына 100% бакан. Зор бекен, а? Зор улак, вообще. Ушул жерден эки жака буруп айландырып койчу. Мына достор, тулпардын өзүнүн баласы экен. Машалла. Зор экен, а? Кагып койчу ушул жака? 4 жаш. Бу кандай болуптур? Үйүрдө жүрүптүрбү, жүрө элек бекен? Үйүрдө жүргөн эмес. Жүргөн эмес. Жарайт, жүргөн эмес да. Кагыша апарып салсам, зор экен. Бу тарбиясы дагы. Тарбиясы да сон. Ушул жерге токточу инем. Ашыкча жанагындай кылыктары жок экен да. Жоштугу, жор шантер. Мойну. Балам карайт мында. Башы. Башын алыштары дагы жакшы экен. Мына достор. Көкүрөгү. Буту кол тазабы? Ал жерин көрсөтөйүн. Бою өлчөбөдүм болгон. Боюн примерно мен Канча? 87 чыгасызбы? 83. 83сүзбү? 83 бой. Ана. Бою канча чыгат эми? 155 үстү да. Кудай кааласа эми келгендер тартып ала берет. Бу басыны кандай коесуз бунун? Bunun akçasını tam Kудай кааласа 400 000 доллар. 400 000 сом. Кем болот? Кем болады да. Эми ушул жерден бир кой берчи, чуркагандарын да көрөлү. Бу тулпарды өзүңүз угуп жүрдүңүз беле буга чейин? Билесиз да? Тулпарды угуп жүрүү алдым там ушул. Кудай кааласа бу курсагына караганда дагы өсөт болду. Болду. Мына улакка салып текшерип алса болот. Текшерип алсын келип, каалаган жерге апарып салып көрсүн. Достор, бу тулпардын баласы эми көпчүлүккө таанымал болгон тулпар Жалалаттын жылкысы болот. Буюрса далилдер жетиштүү, а? Жетиштүү ошо. Болду. Акаларым бар, ошолорго номерларынан берем, өзүлөр далилдеп алат. Адрес азыр базар коргондо. Бүгүн Сүйүн акаден эко тең жакшы экен, мыкты аттардын бири десек деле жаңылышпайбыз. Кыргыз жылкылар. Буюрса мына телефон номерди экранга коюп кетем достор. Сүйүн аканын каалагандай сурап сооданы кыла бересиздер. Ошол достор, каналга катталыңыздар, лайктан басыңыздар.